umhlaba ubukhosi buhlonishwe indawo zokuhlala abantu bathola i-ownership sithola iland yethu abantwana abagraduate bathola imisebenzi kuqoshwa ama-foreigners la eSouth Africa kuqedwa amaphara angaqathathwa ayofihlwa namhlanje i-Africa indaba la eThekwini kuqoqwa amaphara ayogqashiswa kanti benzela ukuthi amazwe angaphandle abone ngathi si right eSouth Africa kanti asikho right la kulezi itradi umbhede wamaphara sizolwa sithi sidala kushintsha iconstitution asifuni GNU asifuni GNU asifuni akusebenzeki la eSouth Africa ila GNU ekhona kusetshenziswa namaphoyisa kuthiwa wazosibopha silwela wona kuthiwa azigebengu enzi heist ngoba waholi kahle sizothi washintsheke iconstitution amaphoyisa aholelwe kahle i-startup point sephoyisa kuba u-30,000 and above bathumela amaphoyisa azosivimba wona amaphoyisa silwela wona lamaphoyisa lana azosishaya siphathela ibhamu neyinhlokohlele ungabona sekulethwa ama-truck ngama-truck kuzobashwa thina abantu besifazane kuzolungisa thina futhi sizolungisa ngobukhosi basikhiphela ibhamu ngithi bazothi namhlanje njengoba kune-Africa indaba yebo bazothi ilethe umnotho bese lethe imashi izophazamisa lalela bhuti wami awukho umnotho esiwutholayo nge-Africa indaba ama-shuttle abantu esingabaza kusibo somatekisi sizolwela somatekisi kube yibo abalanda abantu e-airport njengamanje ngena ngo-500 rand la ngaphakathi sibathatha pho 500 rand singasebenzi ngoba kuholela abantu o-350 uzofika kanjani ku-500 wokungena e-ICC njengamanje khona amaphoyisa azogada thina ukuthi singangeni kukhona abantu bangaphandle khona abalehla amabhizinisi bangaphandle osopolitiki abazuza laphaya umphakathi wonke lo awuzuzi yingakho-ke sila nogogo yonke into iyadayiswa kithi la eSouth Africa kuze sibe yiphathi la i-ICC kungena ngo-500 rand ama-shuttle airport yifundiswa neyikhulu nosopolitiki abalanda abantu airport akusibo somatekisi yebo ama-truck drivers o-driver bama-truck kuqashwa abantu bangaphandle makuliwa khishwa amasosha khishwa nalamaphoyisa yingakho esithi awasidubula amaphoyisa si-ready as long as sizofela wona ukuthi akushintshe i-constitution ukuze nabo bafakwe kwi-budget bahole kahle babe abanumzana.